الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى أيانا عيد الفطر إسنجاه سننجاه أيانا خيري دا خنسري دا رب نوها تاسسو بقى أيانا إسنجاه أيان برنا أيانا مرتيسة دا ندقي سنة فقط يا رب في إن شاء الله. بقى ربي أيانا إسنجاه كل عام وأنتم بخير. وربنا خبره جريه وربنا خبره الدو. عيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. والرحمة هند برخا في خير جرات ربي سنها تاسس علينا وعليكم ما شاء الله. بقى نقان ناجراتا بقى أيانا عيد الفطر سنجه قمتشو قدون لغيما ويانا رانتنا الرجالة قويا ربي سبحانه وتعالى تاسسيتي قويا عيد الفطريتي قويا أمن إسلاما شعائر إسلاما ملتو إسلاما إسا خيستي أغرسيسو قويان كون قويا مسلمتوني قمتشوق أبانيس كيستي إبستان قويا ربي أفيتس قبران قويا بشنن الليق أبو جيتشودا عبادة في قمتشو قويا وجيك أبو جيتشودا قويا قمتشو في عبادة وجيك أبو جيتشودا قويان إسلاما أيانا عيد الفطر نبي صلى الله عليه وسلم مدينة قالي براتو قفادا رب سبحانه وتعالى عيد الفطر أيانا خنا نوفتاسسي أيان خوني قاف نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة قال سن براتو قفا أرأدرا كمتو قفا إبا أفري في أفرتمي تكدرا أم النبي مدينة دا قويا أياني فتن قبان قويا لما أمتت تجيشودا وقا نبي نتي قال صلى الله عليه وسلم إساني قبي تكتا تاسس أرقي نبي عليه الصلاة والسلام مالي قبين اسن تاسسا جرتان كون جنان بر أيانا تقوق أمنا قويا إسا خيسات تبأنو جانيني ربي قويا الرجال بك سني بوسي عيد الفطر في عيد الأضحى جي النبي صلى الله عليه وسلم قويا كوني قويا أمني مسلمة صومنا ساني قويا صدومت أموري ربي أفي قلتهم فتو خرب سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صومنا خيسا لك كويس ربي سنرقل يقود تتني أكا تكبيرتا تاسفتن الله أكبر جدا قاچيلو ربي اسني خنتن الرت دير ربي اسن قنم سيسي أيانا ربي براتي سبحانه وتعالى أيانا قويا قوتتا خانتهين خقويا انجفنو دانتهين خقويا قبرو تفتا في الراخاسني خانتهين إيدا بيا إيد الوطن إيدا هادا خانتهين إيدا أبا نيون جرتو تاباتي خسن انتهين إيدا أيانا ربي براته خربي اسني فيلي أكا خنرتي ربي خيسانيف تكبيرتا غوتني ربي خيسان غلطهم فتن قويا غلطهم فنا يوجاني ملا قويانكن ولعلكم تشكرون قويا ربي غلطهم فتو خربي قويا صدوما خنسي سومن سيس نغيان سومن سيسي سباسي سيس أغبو في ديبو في أغبو جيچو والله فامي نمني بي على جراتن هندني بيتن نمني بشان دبا جراتشون أكت ألفاد ودون دويني قياتك أولا تنمي نما صاحبا خيتين جي وانا كان ألفاتون جيرو وان كان ربي سيلافسي نغيان حالا ركودا خاما خيسة جرو خانا حالا اقرى منا خانا اقرى خانا خيسة ربي حالا خانا نولافسي نغيان سومني أجبهون ولعلكم تشكرون أكا ربي غلطهم فتن جيچو ساني قيان الرا قيا غلطهم فناتي وجاني تادو أياني إسلامني قبو أكا إسلامتي أيانا لمان كان عيد الفطر وعيد الأضحى خنا أجتمو
ayyaana torbaanii ka guyyaa jum'aa jechuudha. Ayyaanni biroo ka bakka kanatti nuti qabnu tokkollee nu jiru duuba. Ayyaanni kana malee jiru yoo jiraate waan islaamummaa wajji wal qabatuu miti sun ayyaana ummataa yoo ayyaana biyyaa yoo ayyaana akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu ayyaanni har'a Iidal Fixrii kun ayyaana guddaadha obboleeyyan islaamaa. Irra deddeebinee baga rabbii isiniin gahe jechuun barbaada. Ayyaanni baranaa ka baga waliin geessan baga siin gahe waliin jaan akka ayyaana baranaa jiru beeke duuba. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب قالني خيتي قالني سفكاتو قالني موتماتي فكاتو قالني قدنا خي فكاتو قالني لك كويسان قمني قالني دانقان قمني سيفهاتو يا ربي خيني نغايا انو غرغارتي حال ركو خنا خيست نوي نغايا قبو نوي فيا قبو ويا الراخنا نغيس يا ربي خيني gabrotan kan kee warra dirree iidarratti isinirraa qeebalee milkooytanii gala isini araarame jettuun san keessatti yaa rabbi kan nu galmeessisi kadhanna yaa rabbi haa xiqqaattu haa guddattu waan soomana baranaa kana keessatti taaffii goone mana keenya teenyee haala ugguraa kana keessatti rahmata kee kajeelaa baane xiqqoo guddoo qabdu tattaaffii godhaa baane yaa rabbi xiqqoo qabnu san nurraa qeebali guddoo si bira jirtu nuu kenni jenna rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Rabbi xiqqoo teenya nurraa qeebali guddoo si bira taate yaa rabbi nuu kenni jenna. Yaa rabbi akka haala keenyatiin nu wajjin dalagi yaa rabbi akka guddina keetiin malu akka san nurra dalagi malee akka haala keenya nurratti hin dalagi yaa rabbi. Yoo akka haala keenya nurra dalayde jiraachuu hin dandeenyu ni halaakamna jechuudha. Akka guddina keetiin malu akka rahmata keetiin malu akka arjummaa teetiin malu akka kennaa teetiin malu akka san nurra dalagi yaa rabbi keenya. Galanni si haa ga'u yaa rabbi. Galanni lakkoofsan qabne kadaangaan qabne si haa ga'u yaa rabbi. Guyyaa har'aa kanaan ummatan islaamaa nagayaan guyyaa kanaan gees galanni guddaan si haa ga'u jenna rabbi. Wala'allakum tashkuroon shukrii rabbiitiin dhaabbanne ibaadaa rabbiitiin dhaabbannu jechuudha. Obboleeyyan islaamaa guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Guyyaan boruu nuti deemnu fi kun guyyaa gammachuuti. Gammachuu tana bifa dandeenyeen ibsina. Akkuma soomana qeeballettis iida qeeballa warri keenya ka biyyoota adda addaa jirtan biyya uggura manaa keessa warri jirtan. Akkuma guyyaan kun akkuma soomana qeeballetti qeeballa qalbiin irraan cabin waa takka duuba. Akkuma soomana qeeballetti qeeballa. Haalli walit dhufanii iida salaatuu yoo mijjaa'uu baatillee akkuma taraawiha mana keenya keessatti geggeessinetti iidallee mana keenya keessa geggeessuu dandeenya. Kalellee dubbadheen ture TV islaama irratti dabarseen ture asittillee dhaamsa gabaabaa tokko isinii kaayeen ture. Haala rakkoo kana keessatti maatii teenya walitti qabannee mana keenya keessatti imaama godhannee iida salaatuu dandeenya. Rakaa duraa keessatti eega takbiirtaa hidhannaa Allahu akbar jennee hidhanne booda hoggu torba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hoggu torba jennee faatihaa qaraana. Faatihaa qaraanee faatihaa booda suuraa nuu laafte yoo dandeenye sabbisma rabbikal aalaa rakaa duraa keessatti yoo kaanis ammoo suuraa nuu laafe qaraana. Sujuunnee rakaa lamaanii hogga lafaa ol kaane Allahu akbar Allahu akbarii ol ka'iinsaa san malee hoggu shan Allahu akbar jenna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. San booda bismillahir rahmanir rahim faatihaa teenya qaraanee yoo dandeenye hal ataaka hadiithul ghaashiya qaraana yoon kaanis maa tayassara min alqur'aan waan sirran laafe qaraatee attayyaata keeteysee salaamatta khutbaan sirratti hin jiru jechuudha. Khutbaan sirratti hin jiru jechuudha. Khutbaan bakka imaamni jirutti dirqama malee khutbaan sirratti hin jiru jechuudha. Hammanaan iida teenya geggeessinaa guyyaa boruu wanni nurra jiru salaatal ciidii jira. Hujiin guyyaa boruu salaata ciidaa jira. Salaata ciidaa dura zakaa fixrii jira. Zakaan fixriidha salaata subhiitii fi salaata ciidaa jidduutti khafalamti. San booda salaata ciidaa jira. Takbiiraa jira. Takbiiraan amma
hoggaduun seenterraa eegallee ilaa boru salaata ciidatti takbiiraa jira. Mana keenya keessattis, mooraa teenya keessattis, nibraa kararrattis nama isaa mijjaawe, magaalaa bakka jirruttis, masgiidattis, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أي والله الله أكبر. أبي هريرة فان، عبد الله بن عمر فان، مسجد التس، مسجد هقابة النبر الرتس، مقال الرتس، بكدي من هندت الله أكبر هنگ مدينة صوت تكتي الله أكبر جان. كبر الله الله أكبر الله أكبر. ربين كين جودته خوا هندر جودادا خانا جود جورا خجودادا خانا جبا جورا خجبادا خانا بيخ جورا خبيخادا خانا قباتا جورا خقباتا. الله أكبر من كل كبير جودا هندر رئيسات جودادا جيتشولا تيدوبا خانا قونا تكبير تاتانا دوبا الرغويا أدون هوغا سنتر رائقالي حنغا صلاة إيدت الأمت تكبيرتان إيد الفطر دوبا. تكبيرتان إيد الأضحى مو بريسا قويا عرفا سنر رائقالتي إلى أيام التشريق كرابودا أجرت أمرمتي تكبيرتان صلاة بودا جنو سنجيشورا. تنمو يرون سيقا باب دودا يرو أدون غا سنتر رائقالي حما صلاة عيدتي تكبيرتا قونا خنا بودا تكبيرتا بودا أكم تجرى قمتشورس نجرتي بشننا عبادة أفكيساك أبو جنة قيان كني حال در جولس فوني بكتكتك كريسني من صوتا فا جزا ربي ثانيها خفلو دريتك كسي كريسني ماتي في جولس أجيب باسني أچين نمني خنياتوس نياتي خدوغوس دوغي ولين غمدي إيدا إسلاما تدليرا قل دا غداني وجين أنيلين إيدا سا وجي تاسيسي توريجي چودا. حال سني برنا امجاو حال اغرا خيسا جرا منو مخينيا خيست ماتي تينيا وليك أمني وانما غمبچيسو هندا ماتي تينيا فاقدن دينيوتي تاسفني mana keenya keessatti jazakallah khair magarsa Allahu akbar akkasit takbirtaa goona gandiga faranjilleen mana walii jeequun hin taatu takbirtaa iyyinee oollaa keenya jeeyinee oollaan boolisatti nu himatuunis barbaachisaami nuti amma yoo ala kana gabbaanee amma magaalaa dire dhawaa tana mee jiddumattuu gammachuu gurra isin buusa magaalaa dirre dhawaa tana yoo ala kana gabbaate maal jennaani hayaaskuulirraa ilaa duroo keellaa janiini hamma keellaa ga'utti gamanaan ammoo asiin karaa dhihaatiin kottoon irraa kaasee ilaa malkaa jabdutti magaalaan tun guutuun takbiiraa fi kilaaksii makiina fi baajajii fi xurumbaa tokkollee itti dabalame waan afuufanii fi bismillaahi irrahmaani irrahiim dachiin tun walitti takkaa waan akkanaan agarre yoo jenni mala duuba isin gaa haalli kun isin hin mijjaa'u takbiirtaa teessan gaduma qabattanii hanga mana keeysanitti jettan duuba rabbiin dhihaataadhaa nama dhagayaa duuba ayyaanni barana dirdhawaa keeysa jiru waan takkaa nuti argin anamata 27 magaalaa tana jira magaalaan guutuun tirika taatee dhumte Christmas moo maal jettan waan keessan tokko iddoo ijoolleen beeku gaafa saasaniin biyya takka ture hulaa hunda dura ifaatu ture ifaa orongaade maal janiin magariisa fi ifaa keelloo fi ifaa diimaa fi ifaalee adda addaa
gaafa san arge gaafa kirismas biyya faranjii gaafan jiru. Har'a dirreen dhawaadhaa guutuun akka kirismasii sani duuba. Magaalaan guutuun ifaa duuba. Joolleen guyyaa lama eega ifaa hiite ni biraa kanarra. Waan sayyoo suurumaan isin agarsiisan malee akkana himuun nama dhibaa. Magaalaan dirree dhawaa guutuun ifaadha duuba. Maasha Allah iddoo galgalaan علينا وعليكم قبيتين كيسة ديمي أجائب أرجع بيخي وأنا كنما منا تاني هاسونيمي كيسة ديمتين مقالان تنتينيو ماجي أجائب أنم تنودوبا حالك تجمعشوم الإنسان كن اللين يو إسنيف متجاو باتي منو مخيسان كيسة تكبيرتا أولان جيني أولا خيسان هنجيني رب سميع قريب إسنيت لهودا نيت أغايا النبي صلى الله عليه وسلم رب انتهات هذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا مين من يا مي فارون من فارسي نيت أغايا ربنا نيت لهودا جي للبا قدت نهازم سيسو ميلو مرتك أمني نمن وقاتها ودقيسيسا تكبيرتا قونا baga rabbi iidaan isin gahin isinin jaa namni gariin dur guyyaa iidaa dalaguu jira har'a ammoo iida manatti rabbi si goosise dubbii kana akkamuma gartee galata rabbii gootallee ajaa'ibumatti jiraa bee takkaasii manattiin soomanin manas si soomansiise takkaasii manattiin furin manas si fursiise takkaasii ijoollee teetii fi jaartii tee wajjin furii wajji si fursiise soomana takkaasii manattaa'ee hiraabbattee manattiin soomanin manassi soomansiise iida guyyaa iidaatiin hojjattu har'a rabbiin hojirraa si hambise akkamin laalaa jirta dubbii kana akkamin laalaa jirtaan jeebar manzaruma gurraachisanii laaluu jirta moo manzaraa bareedaa kanas kaayattee laaluu jirta manzaraa bareedaa kana ammoo gurraachuma saniin laaluu jirta gurraachuma saniin dalagumarraa hafne maarorraa nu hambisan jechuma san laaluu jirta moo mee xiqqoo moggan gorii laali baga boleessu ayyaanan si ga'e baga gammaddelle sii fayyaa qabu sii nagaa qabu sii guutuu qabu sii mijuu jiru baga guyyaa kanaan si ga'e waa takka wanni ati dhabden jirtu waa takka waan dhabden qabdu as booda immoo rabbi nagaya sii buusee jiruu teetitti rabbi si wobbaasa guyyaa gammachuu keessa jirra bifa dandeenyuun gammachuu mul'ifna guyyaan kun guyyaa gammachuu makate ayyaana gammachuu makate gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidduuni waan birokkute hoggaa waan jenne kanarraa bayan akkamitti ayyaana iidaa akkami gammachuu akkami mul'isaa turan bifa gammachuutti mul'isaa ture sahaabonni dubartiin ansaaraa dubri lama guyyaa ayyaana iidaa mana nabi Muhammad turan sallallahu alaihi wasallam nabiinis mana isaa jira iida booda amma mana Aishaadhaa haadha teenya Aishaa radiyallahu anha wa ardaaha mana siidhaa turan dubri lama dibbee dhawan jaynootii guyyaa bu'aasaa jedhanii jaynootii guyyaa bu'aasaa ansaarrichi wal lolaa turan gaafa bu'aas namni hedduu walirraa fixan odoo nabiin madiinaan galin dura waa xiqqoo geeyrara guyyaa san geeyrarame weedduu guyyaa san weeddifamte walaloo guyyaa san jaamte joolleen har'aa mana nabii teeysee walaloo san irra deebite dibbeetti dhawaadhaa walaloo san irra deebiti guyyaa ayyaanaa kana gaafa calii calanqoo akka jechuudha agarte calii calanqoo dhibeytaami miskiidha joolleen tuni walliftuudhaa mitii jetti Aishaan waleysaa bimughanniyatayni joolleen tun walliftulleedhaa mitii jetti joollee walalollee beeytuumi joollee walaloon beekamtelleemi joollee geeyraralleemi waanuma dur jaansan irra deebite guyyaan guyyaa ayyaanaa waan ta'eef geeyrara gaafa sanii gaafa bu'aasaa san irra deebite malee joollee walaloo beeytulleemi joollee walaloodhaan beekamtelleemi ta walaloo baaftulleedhaami isaanumaa dibbee dhawaadhaa dibbee rukutaadhaa waan kana dhawatu mana Aishatti guyyaa ayyaanaa Abii Bakri mana Aishaa dhufe duuba mana intalasaa dhufe hoggaa dhufu dibbuma qalaw jettuu fi ijoollee gaafa calii calanqoo jettu sanatti ol seene duuba miskiina wallaahi
يا مسكينة والله سلا قمت دينما واللي بتابعين قمتين ملينا نمني وان جالته اتي ولسيت اتي غيرري اتي ددي سابق سلا ايانا خلقا چلو جالته بكتنا ولا ليز والنيز اسيس ايساسي دبتن بيت ولا لون دو خانو مره بوفته فقر تابق جولي غافا بوعاسا سان غافا چلي چلن قوجتو تنا كغافا مثالا سيغود ابي بكر التسيني لولي عائشة دان أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موسيقى شيطانة جيتار شيطانة خنات من نبي خيسة تاسفة ما جئ لولي أبان بكر دوبا هقالوا لنبي صلى الله عليه وسلم ديس يا أبا بكر جوليتنا ديس اللولين هرفتشيسين قيان أرآخن قيا عيد خينيتي يجي النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا نمو أيانا قبا أبا بكري أرى قيا أيانا خينياتي ليسي جولي رفتشيسني جيندو ها تبت ها جاني وانسان ها تبت هنيجي تيبر بفخنان قمتشوش على قساتران أمتا ديرا يوفدن ummanni dhiiraa warri habashaa dhiichisa jaalatanii beeyta warri habashaa dhiiboo fi dhiichifni amala isaaniitiin ni fedhan warra dhiichisaan beekamu masgida nabii keessatti dhiichisan masgida nabii keessatti gaachanaa fi waraana qabatanii waraanaa fi gaachanaan tapha agarsiisan dhiichisa waraana qabatanii akka billaa qabatanii waan takka qabatanii taphatanii akkasi taphatan dhiirti masgida keessatti waraana qaban gaachana qaban akka agarsiisa fakkaata agarsiisa gulufa fardaa agarsiisa adda addaa akkas fakkaata dhiichisan khana Umar bin Khattab lole masgida nabii keessatti akkana sagaleen ol fuudhamtee dhiichifamaa jee lole nabii sallallahu alaihi wasallam Umariin dhiisi jeeni guyyaana ra'iida ليس جين لكل قوم عيد وهذا عيدنا نمو أيانا قبا أرى أيانا خين عمر ليس العبوا بني أرفدة العبوا بني أرفدة جتوخن أبا حبشاتي جنين والرواهيو تبدا جولي أرفدة تبدا جيني بندبين العبوا آمنين بني أرفدة لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة يهودا مدينة جرتو هابيتو ورّي الله خين جرو خا يهودا خن هابيخو إذا أمنت الإسلام هربا فنانك أبدي جيتشو سيدا بشنني نجرا خيتشو سيدا بشنني أمنتي تنخيس نجرا جيتشو هابيخو ورّي الله خين جرو سجيبر أني بعثت بالحنفية السمحة أمنتي إسلاما أمنتي لافتو تاتنين إرقميتنا هابيخني amantii lubbuu namatti huutuumi ta gammachuus qabdu gammachuu daangaa qabdu bashannana daangaa qabu akkuma walii galatti gammachuu daangaa qabdu ta waan rabbii wajji waliin faalleessine gammachuu soomana barana soomanaa baane kana wajji waliin faalleessine gammachuu qur'aana qara'aa baane kana wajji waliin faalleessine gammachuu taraawiya salaataa baane kana wajji waliin faalleessine gammachuu mubaah waan rabbiin keenya karaa nuu godhe bifa nyaatatiin bifa dhugaatitiin bifa taphaatiin bifa bashannanaatiin waan rabbi karaa nuu godhe hundaan guyyaa har'aa keessatti bashannanuu dandeenya dargaggeessi jajjabaan dhiiboo beeku yoo jiraates gaxutaalee yoo boo jechuu dandaya yoo dhiiruma ta'ee beeke yoo jalaa galuu baatte dubrinis bakka fi qabatee seera isaa qabatee achi siqee gaafa calii calanqoo jechuu dandaya duuba kana wakaraame jeynooti abboota keenyaa jechuu dandaya duuba kana wakaraame waan haara wallee fiduu yoo dandaye waan zamana koronaa wajji wal qabatu kana wakaraame yaa rabbi nagayaan koronaa keessa nu dabarsillee yoo ta'e maasha Allah gammaduu danda'a obboleessa islaamaa duuba gammachuu qaba ayyaanni kun jechuu gammachuu ibaadaa makatte jechuudha guyyaan kun akkanaan guyyaa gammachuuti guyyaa keessatti soomanuun dhoorkaati guyyaa sooman isa keessatti haraamaati
guyyaa ciidaati guyyaa keeysatti wal gargaarru guyyaa keeysatti rahmata walii goonu guyyaa keeysatti rakkataa keenya yaadannu akka soomana baranaa timira tokko adda qooddachaa turre timira qabnu adda fudhachaa turre obboleeyyan keenya wajji soomanaa turre soomannee wajji furaa turre iidallee wal sharraknee wajji goona kana amma taaffiin biyya teenya keessa jiru kana keeysinis qoodarraa fudhachaa baatan ni dhageeysan saa dhukkaasa dirdhawaa keessa xumaashaa fi waan adda addaa sagaleen yoo kasibira dhuftu taate dirreen dhawaarra guyyaa Christmas momaa jetta waan keessan san ka magaalaa keessa waan dhukkaasan san fakkaataa beekara dirree dhawaa hedduu gammachuu guddoo sit dhagayama gammachuu ajaa'ibaa jira ilaa ammatti dhukkaasni xumaashaa fi waan adda addaa magaalaa dirree dhawaa tana dachii samii walitti iftee walitti haasawaa jirti الحمد لله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كربي خيسن قلتهم فتن للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه لقي دكاسة دردوا نمني صومنا قمتشو لما قبا دردوا كلا فكاتي سلا جراد قبيل سنغرسيسا وايفان على تندلغو نمو مخجيد اشي دوبه خيغاتا بيدين جادون مخمجيد اشي dirquma fafakkeessu jirra amma yoo fedhe harkat dhaame odoon isinii wajjin fixanne yoo fedhe dhaama dafeetin isinirraa dhaaba muka jiidhaa shinnaa umaatiin inshaallah muka jiidhaa nama bobeessu ni beekta namni muka jiidhaa bobeessu faayidaa inni ibiddarraa argaturra imimmaan ijasarraa dhumuuturra guddaadha duuba ni dhageessaa dhukkaasa dira dhawaa ni dhageessa ni dhagayama dira dhawaanarraa akkana fakkaatti ayyaana akkanaa takka ama 27 keessatti dira dhawaatti dhageenye ayyaana akkaarraa rabbi nagayaan fiixan waa baasu jenna rabbi keenya kadhanna osoo rifaatun takka dhufne osoo haalli hamaan hin dhufne nagayaan fiixan akka rabbi nuu baasu rabbi kadhanne inshaallah kasitti gaa obboleeyyan islaamaa inshaallahu ta'aalaa akkuma carraa tahee xiqqoo niitoorkiin wayyaa ta'uu garraan baga itti isiniin ga'e isiniin je'e hedduun isin yaada wallahi hedduu na gammachiisa lammii guyyaa rakkooti lammii guyyaa xiiqiiti lammii guyyaa bal'ootisi lammii inshaallah amna guddina irra jirtu gargaarsa rabbiitiin subhaanahu wa ta'aalaa rakkoo bal'oo wajji qooddanna rakkoo fi bal'oo keettis gabbuunee hawaasa wajji jirra amna dur biyya keessa olii gad deemnullee hogga soomanni ga'e dur ni dhaabna hogga soomata finne shawwaal amna da'waa qabna shawwaal guutuu umritti duuba keessaa jila da'waa fi iyyaafannoo achirratti uumne amata baranaa kana soomanallee hawaasa keenya wajji baane koronaallee nun daangeessine koronaa miti qorannaa nu adda nun baaftu jenne itti aanne lammii teenya wajjiin amaanaa isin biraa dhuftes biraan gayaadhaa haala isaan keessa jiran isin biraan gayaadhaa akka warri siyaasaa kursii isaa qofa mana isaa qofa taa'ee afaan hin lallabu osoo hin ta'in hawaasa keenya bakka inni jirutti dhaynee rakkoo fi bal'oo san wajji qooddanne hawaasa keenyaaf yaanna hawaasaan nu yaachisa humnuma tanaan hawaasaan nu yaachisa duuba rakkoo bal'oo wajji qooddan isinit fagoo jirtan sanirraa rakkoo fi bal'oo hawaasaa wajji qooddatan inshaallah lammiiti ya rakkoon takka sintuytu abshir hamtuun takka sintuytu abshir dallawa fi jaartee jirta abshir dallawa gimbii jaarmaya akkasii duniyaan takkaan jaarin dallawa bulukeen isaa ruuzaa fi baastaadha dallawa bulukeen inni ittiin kaayame timiraa fi aananii miskiina wallahi wanni simintoon isaa ittiin jiifamte zeetaa saliixaa dallawa san jaartee beek
sadaqaan dallansuu rabbiin namarraa deemsifti jedhan sadaqaan dhukkubsataa kan kee wal'aanti jedhan sadaqaan balaa as deemtu taatiin beeyne sirraa deebifti jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam barana dallawa san fi jaartee beeki ummata kiyya san jaartee beeki dallawa san jaaraa turtee beeki san ufi jaarte hamtuun takkasin tuyxu inshaa Allah ayyaana kana booda jiruuf jireenya keetit deebita gargaarsa adda citaan qabne adda citiinsan qabne godhaa turte jazaa gurguddoo rabbi si haa kafalu bakka jirtutti galata gurguddaa rabbi si haa kafalu bakka jirtutti dallawa nagayaa rabbi sitti haa jaaru bakka jirtutti maatii tee rabbi si haa tiisu bakka jirtutti jaarsaa jaartummaa teeysan rabbi isinii haa tiisu bakka jirtanitti hamtuu rabbi isinirraa haa qabu bakka tokko tokkoon keessan jirtanitti nageenyi rabbi bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu rabbi isin wajji haa jiraatu waan yaaddanii fi waan kajeeltan isin haa dhaqqabsiisu waan laffaataniif firii isin haa agarsiisu ayyaanni baranaa ayyaana khayrii ayyaana nasrii ayyaana tokkummaa ayyaana jiruuf jireenya keenya keessatti tolu ayyaana diin keenya keessatti tolu tokkummaan keenya keessatti tolu hawaasni keenya waan barbaade argatu waan laffa'eef argatu ayyaana akkasii rabbi nu haa taasisu rabbi keenya irraa kadhannaa irra deddeebinee ciid mubaarak ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jaa nagaya rabbi keessanaa jiraadhaa hanga walitti deebinuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته